Sane mangkin kawentenan titiang pianak papun ajak makerja durus cingakin dewek tiang ni bapak jadi titiang ngeruruh wayangan papu rentiju menawut tangan papu yang meninggi saking mubah titiang ngeruruh rasio kupuh dewek tiang ngeruh wayangan papu meriki titiang dadi ngeruh kewentenan wayangan papu dados triki bakti pemerasan rasa merawat wayangan papun cilak tiang papun deras papun cingat titiang papun sana mangkin tiang sampun wenten niki ngajeng bakti pemerasan sarang sampun wenten pianak wenten cucu-cucun papun durus mangkin cinaki titiang bakti riki pianak cucu maka sami puniki pianak papun udun papun neko dalu nyantosa saking papun pemerasan papun pianak cucu aja kemana kejar sampun nikwenten wayangan leluhur dados kecingak iri ring pantaraning bakti pemerasan mawa canu dados leluhur uduh pianak bapune ide wajah mekejang terima Nedani aduh dadi paisan bapu
ne bakal muluk keluaran nuglakin bapu tekenang ne merupa bakti pemerasan bakal itu yang bapu tekenang uang udun bapu ngajak mak pada berdek kewaleni dia stun kehabat si depan bapu bakal mapai kewalek melasar penanamadan kena suci ning nirmalin obang bakun abdi legeyang pesan yang tu ajak makejang nanging mana ereng ayu kewala obang bakun itu kenang dewa terima sangin aji kena idewone nemadan las cari rahai itu nemula ap yang baku kekenang idewone telagan jiwa ceni pengitih bapun itu kenang dewa ajak mapejang selegangnya ni dewa cuma ngupo pira sehananing kaki rumah yang di dewa nyelemenahan warisan bapun udun bakun aja panumayan bakun jajan bakal nilari nangani dewa dan situ rasupan bakun kesah ini sebuah ada nyantos ini merupakan bakal penekin bakun